Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang berada di Masjid At-Taqarrub Desa Bulutinong dan daurahnya memakai azan zuhur di Masjid At-Taqarrub Bulutinong. Mudah-mudahan lebih panitia. Lagi azan juga nih. Naurada? Oh, naurada mana? Ya. Jam berapa? Lewat 4 ya? Oke. Selamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا